Hadin Shibanai balakot kajingyalap election MP Lok Sabha. UMLA kanong krem constituency badayru u presiden ka Voice of the People Party uba Arden Miller Basayamoy ulami partai rengkat kisur jirwai ke ba ularwai. Hakawai ke music video ke belai kerten kesantma. Ke bela pelaj pajba ha YouTube channel kisur kenut mentah kesngi ke at saudrek ujemang arjar upsaw. Ya kena ke music video larwai do uba Arden Basayamoy bada uba chance kemlang renja balat hau da uba IW karsano. Hapa sangat bahaya ke jingruai layu sengiau bakasur kenut uba Arden Basayamoy kalong sisya ke basngau tenat. Namar ki kentin ba urwai ki long kumne. Namar la kari bangin yada. Kon samla kasi, kon samla kara. Ki klawai mensim kaslur. Ban yang banyele syaprang kitur. Banwan ra borom ya kajat kakur. Hakene ke video layu iba uba Arden ularwai ha studio. Ubalarwai rengkat ke jengki kamet bat ko ngu kakli. Komban syupen kenmau uba Arden Basayamoy. Udai uwai unong yalam ubaki pajba ki bat snutenat. Haba udannya kesur keren. Kabajam bat kapenki ya kemensim jong kibreu. Haba kisengap habu yang harensan ban nyelap jelek yaka election.